सबसे पहले आप सबको ईसा मसीह का नाम से जय मसीह। आइए परमेश्वर को आराधना करने के लिए पवित्र बाइबल पढ़कर सुनेंगे। रोमियोन 8 अध्याय 16 पद में ऐसा लिखा है, आत्मा आपकी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जानते हैं हमारे सम्मेलन की विषय तेरे राज्य आए। इस पवित्र राज्य किसके लिए हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर के राज्य किसके लिए हैं? हम सब परमेश्वर की संतानों के लिए इस राज्य हैं। इस पवित्र सूत्र परमेश्वर कोशिश करें। आमीन। इतों ट्राइंग lalpa chungnung ber kan padu takmin mai to samelan ma takatang kan lo thir lok to ahun taka nangin min suai thenga har sanele buaina omlova khotlanga te nangin he hun min suai thenga samelan tran the nangin min bua saile ta ka wangin lom thu kan sila che henga hian I chakzia te thil ti theizia te kan muthina faklak pathian ini zia nangin min tarlan sakle wangin lom thu kan sila che iram lo theng ro se ti thupui he samelin kan ne angin lalpa kan pathian iram chu he kan area chunga hian alo zau zela imi te thin lunga iram alo zau zel theina turin he samelan hi khongai takin malmin som sakang che mangtu zong tia tharau lammal som ro pui takiron thlen turin khongai na kan lalpai su Krista mingin kan dil che amen। और हमारे सूचित और कोई परिचय देने के लिए सम्मेलन का सचिव बुलाएंगे। उसके पास सूचित और कोई परिचय मिलेंगे। अभी बुलाते हैं। 34 हुआ सम्मेलन में उपस्थित आए हुआ सभी को हमारे प्रभु की मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे आयोजन के अनुसार हमें सम्मेलन आरंभ कर पाया है। और आज रात की हमारी आराधना सभा इसी प्रकार होगी। जो हमारी सभा अध्यक्षता है प्राचीन पीसीलाल सुमन उमा, उपसभापति ऐजोल उत्तर क्षेत्र का है। और हमारे आरंभक होगी कुमारी बीलल शियतपुई दुर्कलांग मसीह की ओर से। और आज इस समय में इसी आराधना समय में स्वागत और प्रतिवेदन होगा। हर एक क्षेत्र की ओर से हमारे क्षेत्र की ओर से प्रतिवेदन होगा और इन गान मंडली की ओर से सुंदर गीत सुनने की आशा रखेगी। एरिया कुएर दुर्कलांग वेंगहुन मसीह संगति, बोंगकोन मसीह संगति, सिफिर वेंगथर मसीह संगति, लेटन साउथ मसीह संगति, बोंगकोन ईस्ट मसीह संगति की ओर से हम सुंदर गीत सुनने की आशा करेंगे। और कल की कार्यक्रम इसी प्रकार होगी। कल रविवार का दिन है। आराधना सभा 10:30 में हम आरंभ करेंगे
उसमें अगुवाई करता होगा प्राचीन रोठुआमा सभापति आइजोल उत्तर प्रेसबिटरी होगा और आरंभक होगा कुमारी दोरकास ललबियक लुई बोंकोन मसीह संगति की ओर से। और कल की आराधना सभा में भेंट उठाया जाएंगे और कल की आराधना सभा में हमारे वक्ता रिवरेंड आर.के. ललम्पुया आइजोल क्षेत्रा की पादरी की ओर से हमारे सम्मेलन का विषय सुनेंगे, तेरा राज्य आए। और इन संगतियों की ओर से हम सुंदर गीत सुनने की आशा फिर से रखेंगे दुर्टलांग मसीह की और मसीह संगति की ओर से, और बोंकोन शलोम मसीह संगति और फिर क्षेत्रा मसीह संगति खुएर की ओर से, और लेटन ईस्ट मसीह संगति की ओर से, और फिर वेंगलुन मसीह संगति की ओर से हम सुनने की आशा रखेंगे। और दूसरा कार्यक्रम जो है कल फिर से हम सूचित करेंगे। इस समय हमारे सम्मेलन का विषय हम सब जानते हैं कि तेरा राज्य आए, और हमारे वक्ता होगा हमारे क्षेत्र के पादरी रिवरेंड आर.के. ललम्पुया होगा। और मिजोबो भाषा से भी थोड़ा सा देखेंगे। कन इनकॉम मिनफ्रोय तू कन चेयरमैन ही उपा पीसी लल सुवनोमा अनिया एरिया वाइस चेयरमैन अने चंतु जानिना चंतु तुर ही नुला बिलल शियत पुई दुर्तलांग अनि अंगा जानिना हियान इनलम नले रिपोर्ट बियल tin te atang le area atangin kan ngai kha anga tin zai pol heng mi tin hen atang hian kan ngai kha ang area khuer durtlang veng lun masi sangati bongkon masi sangati si pir veng thar masi sangati leitan south masi sangati bongkon east masi sangati te atangin naktuk pathian ni inkom hi Somhandar som le achan vea chan ani anga chairman hi upa rothruama moderator aizol mar presbytery ani anga chantua nola dorkas dalbiak lui bongkon ani anga naktu somha in khoma hian pathian hena thilpek tholom lakhom ani don ani kan speaker ne na changin सम्मेलन thupui iram lo theng ro se ti kan ngai kha anga tin heng sangati changte hian zaipol kan ngai kha ang durtlang masi sangati bongkon salom sangati sipir bial masi sangati khuer leitan is sangati sipir wenglun sangati te atangin kan ngai thadon ani kan soi tuina asoyang khan hanin mel riak ti na te khom pui hi chuan om thina chutiang chuan han ti ve don ta ila aizol not area a kan soi tu te kan office bearer te khongain an thut muna loading sela hel mi te hi anni program a khan an hming a oma an hming kan sei talo mai ni alo ma me tin kan pastor kan speaker tur ni bok reverend R.ke. Lalompuya khongain loading sela kan mu theu to chuan a rin om tin Milit Samiti ron khom kanom chuan khonga in ding teng Milit Samiti committee
alom ome pastor bial pali tagin an ron kala kan area hian pastor bial paruk oma naktuk lama non kal bel tura te po ngaila atho me ten presbytery puipa local kan ang te aizol mar presbytery puipa te kan omen oh kan moderator imeron troy on theya ten kan bial paruk kan oma pastor bial paruk kan oma kan pastor te hi anon kal kimen an mel in move te ang pastor le pro pastor te oh naktuk lama chuan an kim tura ngaila an ni po tin hemi sammelan kan han man theina pakhat min lo phal saktu durtlang ko san committee te khongain kan thun mun teng kan ding theim o alom ome an mani wang hian sammelan kan mang the ani atop zana naktu zana lom thu te kan la soi tura ngaila atho me tin kan counselor tura kan som synod gospel team member le synod dialogue team member te khongain thut mun atangin ding theyem oh an ming ka revek lawa soidoni laga phu chop don sia alom ome an ni hian ringlo local an omani chuan chanchin tha an sil don ani trong trai pui zelila tin kan area chunga hian evangelist pariat an oma khongai nan thut muna loading vel sela ron kal kim thei che lowani then dam lo na wang te inan ron kal thei lova lom ome tin hei kan bia kan sammelana tui ta kan zai theina min oi theitu musician te khongai in thut muna anding le tiang eng mi tengen ni oh lom ome kan zai tui zel tura ngai ila tin atopera chuan bial chairman le secretary te bial parukan oma engzan nge local hanin mel riat ve simila bial chairman le secretary te khongain sangati sangati hanti deu kher kha angai lo tura kan ngai ania sangati in khom pui ania o atha elom me area committee member he ob tenen somsari le pariat kan ni a khongain kan thut muna tangin in ding teng ria committee ading to po khading vekang an chathe tho le ni alom ome puan tu dang chu nak tu lama kan lapuang zui tura ngaila tin nak tu zan fellowship a khan program chut sa ti danglam avoina kan han nei nuala khang kha naktuk lama kan lapuang chiang tura ngai la tha nge I up isba ki arambak nula lalshiat bi lalshiat pui durtlang संगति की ओर से बुलाएंगे तो ना इलाव समझे आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं।
भजन संगीता 51 नंबर 10 से 13 पद तक। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकलना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फेरेंगे। साम नंबर सोमंगा पखतना चांग सोम चंगा चांग सोम पथुम ओ पथियान के मा हियान थिनलुंग थियांग लिम तक्स्यामला का कोचुंगा हियान थराव दिक तक्स्याम थर लियांगचे इतने न ताही मी पाई बहुसुला इथराव थियांग लिम ही मिलाक सक्सुआंगचे इमी छंदम लिम न चुमी पेलेला थराव ति इनुआमिन मिचेल रेंगांगचे चुति चुआन बो छेतु तेचु इकोंग चनचिनते कजिरती रंगा ति चुआन मिसवाल तेचु इलमा अनहोइली आंग। परमेश्वर अपना वचन पर आशीष करे। आइए दुआ करे। पथियान मा अकोनिन इलो चंगचायंग उ हालेलुया लल्पा हालेलुया चिबाई कनबो कचे हालेलुया आमेन हालेलुया आइजोल नोट एरिया मची संगति सम्मेलन वैसम थुम पलीना उनिंग मचन नचंगा कनलो थीर ले रामनते जानिना तकमिन शुआई थेना वांगिन लल्पा लोम थो कनशिलचे हालेलुया एन खोम पुया हियान थराव थियांग लिम लो जलेन तुरिन कनसोमा आमीन हालेलुया 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 आमीन लल्पा हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया लल्पा कनिन खोम पुइते इतान रिमतुई लौनी सेला जानिना कनहुन मन तुर जोंग जोंग तेले रिपोर्ट पे तू तुरते नक्तुगला लल्पा चंचिन ट्रा शिलना हुन कन मन तुरते इन खोम प्रोग्राम जोंग जोंगते कन स्पीकर तुरते लल्पा इशेदा अवा इन लल्पा इरो पुइना तान कन लोन प्लान चिया नंगमा रिंग लो तुतेन हे हुना हियान नंगमा अन लो शियाता लल्पा इ मंgai ngai lote i mangai an lo ni a i chanchin tha sheloten i chanchin tha an shia theina turin lalpa i thu hallelujah shil tu tur zong zong po nangin oi om taka soi thiam thei turin tran puyang che kanin khom bulmin tran sakangina top min shoi thlengla engkim hi ro puinan kan lo hlane isua mingin kan dila che amen. Hetuna chuan in lomna hun toy te kan han mang lenga a pastor bial atanga local zong zong te zanen kan indin tir lok don ani tiang hi kan indin tir dan in dotin mitame sila thome kan program si tan lam ang hian durtlang pastor biala changa theng tu biala changa local zong zong te khongain kan thut mun na changin loading teng le ding to poi ding le vek teng o alom ome lom ome si phir pastor biala changa local zong te ding le vekang zai pol te po kan zawain local abial anga local zong zong te lom ome bongkon pastor bial changin lom home leitan pastor bial changa local te ding leila lom home sipir veng thar pastor bial changa local zong zong te lom home bongkon bethel bial changa local te lom ome tikha chuan kan ding kimin ka ringa kan ding
kading lo mai tiang ti kan ompal ani lo chuan kan zawa in samelan mingin kan lalpai su Krista mingin chibai kan pe buk chewa he samelana hian tharau lam thatna mal som na tam tak dong turin kan in du saka tiang chuan du sakna in lomna kan in hlana ni zanena in khom te hi naktuk lama in khom lo te po kha kan ril ruk mai thema ro chu hela hian in khom zelila zanena in khom to hi chu ti theila acha khopang anga achan chu mundang achuan samelan lowan hen ka in khom tamboka kan in biakin thewa helai hi kan thei chen chena ngai poi moila program om chung chuan eng chuan ti lai hian tharau thiang hlim zalen na program ro pui tak kan mu chho zel kan be se ni in zawai chunga zan ina samelan tran na zana in join khoma in taksa in hlana local wangin kan lom takse ta pathian mingin chibai kan lo buk chu ani let zan ina hian in lom na ti kha chu ti khan du tok ta mai ila reports hingai thak tur atam dona kan in khom hi ari lo vak don lova akha lo shelok taila achan chu in khom ban lama khan fellowship te don hri lova zanin bi ka chuan thu hril te po don lova chuwangin bial te kan in hriat ton na tur te area chungchanga report poimo kan ngai thak turang chi te khatiang kha kan ngai thadona tin chu ti rual chuan zaipol paruk kan nei boka chuwangin rei de ulekha in khom turin in bua seila a thome tuna chuan durtlang venglun masi sangati durtlang venglun masi sangati zai turin kan so manga chumi an zai zo rual rualin kan area secretary area report peturin kan som zui ngal ani tuna durtlang venglun masi sangati zaipol lo som
सबसे पहले हमारा यीशु के नाम से सबको जय मसीह, जय मसीह। आइजोल नो तेरिया मसीह संगति सम्मेलन निकुमकन मन ले कुमिन तुन हुन इनकार रिपोर्ट लंगाई थाइलातिन बियल संग संग संगहान रिपोर्ट ते kan han sem chua ka chu mi khai khom na ni pa form deuh po chu ani bok ome kan secretary na soyang khan office bearer hi paruk kan oma bial tina tangin kan secretary khan kan ob te ming kha an lam chi alona kan lam ve hrim hrimanga kan chairman kha upa doctor la lian sanga durtlang bial ania kan vice chairman hi upa pc lal chuan oma si phir veng thar bial ania secretary pu h dar ming liana si phir bial ania assistant secretary pu emmanuel vanal remsiama bongkon bial treasurer dr lalchoi moi bongkon bethel bial finance secretary pu samuel ramdina leitan bial te kania china kan ngai thlak ang khan committee member zat hi mi somsari pariat kania committee nei zat hi voili ob meeting voithum vain voisari kaneni area chunga pastor bial zat hi bial paruk ania masi sangati kaushana omzat hi som pakua ania kaushan zongjong zat hi somni pakhat kanni me kani area chunga evangelist mi pariat an oma report huam chunga hian ring thar hi area samelan nikuma kan manle tun inkara hian ring thar za somni pathum kan nei me kani tin hei area khuarte chin khan kan han din tir chi alona nakina kan in din tiranga kan director hi area akan chairman hi ani ngala kan conductor hi khongain loading sela pulal limpuya ole alom ome ti chuan mi pa som pahni le meichia som pali va in mi somni parukan ni meka khongain an thut muna loading sela nakin an ding chuak don thauna kan area zai polte ole alom ome anni hi kan presbytery huam chunga a huam top anga zai pol kan nei chun te an nia tin hla hi tum somruk pahni an zira hla an remzat hi kan area chunga tum som pangale area pona tumli avain tum som pakua an neya tin nikum si phir veng thar presbytery aizol mar presbytery akhan zai rong bolna an nei bokani kan area zai pol te hi an rong bolna pathian in mal som thina an ni te hi kan kut ke ber an nian chunga zanina hian lom thu kan han soi tharle ni sela athange area samelan voi somthum pathumna ogas ni somni pali le ni somni panga sangni somni pali khan leitan ko thana nei ania ringlo za somruk pahni nena chanchin tha hil ania anzinga mi som pahni te hian lali suaringin baptisma an chang ani april ni somni pariat atranga mei ni ni sangni somni panga khan durtlang le siphir inkar kong siam tu te nena gospel crusade nei ania anzinga mi som pathum te hian baptisma an chang ani ti chuan kan area sumdin huntlang pui hi ngai thaila kan opening balance kha cheng singa sangkua zaruk le chenga ania kan sum mu zongjong hi cheng nuai khat singkua sanga ania kan man ral zongjong hi cheng nuai khat singli zaruk somsari paruk ania tuna hian kan sum kolme khi cheng nuai khat sing khat sang thum zakua somni pakua ania kan area hianin pastor biala khan budget cheng sing ni le sanga kan neya chu chu kan petlak to bok ani kha kha report kan han pek thaitlang pui ania
report petu Emmanuel Vanal Remsiama, Assistant Secretary, Aizawl North Area Masih Sanggati. जब तू चले कोई डर ना रहे, आंधी आए तूफान हमको वो छू ना सके। साचा मिट्टी है तू, मेरी जीती है तू, होई तो भी सजदा दिल में है बसता, ऐसा गीती है तू।
Aizawl North Area Masi Sangati Sammelan Voisamthum Palina a local zongzong te kanalpa Iswa Krista mingin चिबाई कबू कचेऊ आइजोल उत्तर क्षेत्र मसीह संगति के 34वां क्षेत्र सम्मेलन में पधारे सभी आदरणीय अतिथियों, प्रिय भाइयों और बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदयपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुमसांगनी सोमनी पली सोमनी पंगा एरिया सम्मेलन इनकार बियल रिपोर्ट त्यांगेनी 2024 से 25 क्षेत्रीय सम्मेलन से लेकर अब तक की अवधि का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। बियल मिंग दुर्तलांग पास्टर बियल ऑफिस बियर ते चेयरमैन उपासी लल फकजुआला दुर्तलांग वाइस चेयरमैन पुइच ललरो पुया सेलेसी सेक्रेटरी डॉक्टर मोनो मसाइलो दुर्तलांग नॉर्थ असिस्टेंट सेक्रेटरी पुलल सियाम लियाना सेलेसी Treasurer PMS Dongliana Durtlang Finance Secretary Dr. Ngai Nun Siami Durtlang Wenglun Committee Member Zat Somni Pasari समिति के सदस्यों की संख्या 27 है। कमिटी ने ज़ात आयोजित समितियों की संख्या 2 बार है। वही नयनी रिपोर्ट छूंग हुनियान बियल छूंगा इनकॉम नहीं थे संगति ज़ात हियान बियल छूंगा मसी संगति पली गन ओमा इनकॉम करने थे वेका परिक्षेत्र के अंतर्गत आराधना सभा संचालित करने वाली संगतियों की संख्या 4 है। दुर्तलांग मसी संगति हियान पथियानिया चोमा चोनुआ इनकॉम ना अन्य जीना दुर्तलांग नोट मसी संगति इन पथियानी ले निंगा जाना अन्य जीना सेलेसी मसी संगति इन पथियानी ले निंगा जाना बोकन्नेया दुर्तलांग वेंगरुन मसी संगति इन पथियानी ले जिरतोप जाना इनकॉम ना अन्य जीननी बियल सुंगा रिंगलो ओमजात यही संगति संग कनिन जोता कनन बेल खोमा जंगावेल नीन कंशिया हेता हियान NIT जिरलाइते वेटी कॉलेज जिरलाइते तेलचुआन सांगचुआंग अन्य परिक्षेत्र के अंतर्गत गैर विश्वासियों की संख्या लगभग 500 है और यदि यहाँ पे NIT के विद्यार्थियों को और वेटी कॉलेज के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए तो 1000 के ऊपर होंगे। रिपोर्ट हुआमसूंगा रिंगथर नेजात ही सोमली पली अनि प्रतिवेदन अवधि के बीच नए विश्वासियों की संख्या 44 है। बियल एवेंजलिस्ट नेजात ही पथुम अनिया क्षेत्र के अंतर्गत 3 एवेंजलिस्ट हैं। उनके नाम है एवन लिंदा लल चनपुई दुर्तलांग एवन लल सुवान ओमी दुर्तलांग नॉर्थ ले दुर्तलांग वेंगलुन कौशन पन्ही अनि हियान बियालनी एवन जोसेफ जेट बन महर अनि ही सेलेसी कौशन बियल सम्मेलन नहीं तो जात ही वही सोम पन्ही अनि अब तक आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की कुल संख्या 12 है। बियल जायपोल इन नहीं थे तीन या तुन दिन मुना चौन बियल जायपोल कन नहीं लोनी क्या क्षेत्रीय गीत मंडली का गठन किया गया है? वर्तमान में नहीं। सुम दिन मुन मुजोंगजोंग ही चेंग सिंग रुकसांगा जंगा सोमंगा परियत अनिया तुना कुता ओमही चेंग सिंग थुम अनि वित्तीय स्थिति इस प्रकार है। कुल आय है 65,558, नकद कैश है 30,000। एरिया बजट पेगजात सिंगथुम सांगा क्षेत्र बजट का भुगतान 35,000 है। रोंगबोल दांतलांग पुई सेवा कार्य का संक्षिप्त परिचय बियल छूंगा मसी संगति तिनते इंतलोतन नहुन मन अनि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मसीह संगतियों का परस्पर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तीन बियल अंगा मला कहर सद्दे उठिन वांगिन बियल छूंगा मसीह संगति तिनते क्रुसेड तेले रेमचांदान अंगा रोंगबोलना कलपुई छिन अनि क्षेत्र स्तर पर कार्य करना कुछ कठिन होने के कारण क्षेत्र के अंतर्गत मसीह संगतियां प्रायः क्रूसेड और अन्य सहमति अनुसार कार्यक्रमों के रूप में सेवा कार्य का आयोजन करती रहती है। बियल छूंगा नमदंग रिंग लौमी नथोकते जिरलाइते पोला रोंगबोल नहीं छिननिया अबिकिन NIT जिरलाइते पोलिन रोंगबोल नहीं छिन अनि हेता हियन जिरलाइते मन हुनते अन एग्जाम लो लाइते ngai chana ngai thina tundin muna po hian chutiang chu tumle mek ani
क्षेत्र के अंतर्गत गैर विश्वासी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के मध्य समय समय पर सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं। विशेष रूप से NIT के जो विद्यार्थी हैं उनके बीच इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उनके अवकाश एवं परीक्षा रहित समय को ध्यान में रखते हुए सेवा कार्यों की योजना बनाई जाती है। वर्तमान में भी ऐसा प्रयास सतत रूप से जारी है। रिपोर्ट टूल दंगते त्याहियन अन्य प्रतिवेदन कंबियल सुमचंग एवेंजलिस्ट क्लिंथर पहनी कन्या चुंगतेचु tlangwal Simon Garti Durtlang North tuna Synod Gospel Team evangelist na thokme kania pi rebek dal nunziri selesi ani hi hortoki lama evangelist ना थोकिन उम्मे कने हमारे क्षेत्र के अंतर्गत से 2 जनों को एवेंजलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है। दुर्तलांग वेंगधुन कौशन मसी संगति अचंगिन tlangwal पोला अनि ही बंगाली निया हिंदी बाइबल स्कूल बोंगकोना पथियन थुवजिर में कने दुर्तलांग वेंगधुन कलिसिया मसी संगति से पोला जो बंगाली है वे बोंगकोन के हिंदी बाइबल स्कूल में परमेश्वर का वचन अध्ययन कर रहा है। सेलेसी कौशन मसी संगति अचंगिन पी कमला सुनार पुसुरजे अनुपुइचु नेपाल रमा एवेंजलिस्ट तेले रोंगबोल तुते पुया अटुल टुल थोक्तुरिन लोपो बेसे लोविन अफाते नेन अंकलनी की खा रिपोर्ट अगन तार लंगबोका सेलेसी कलिसिया मसी संगति से श्रीमती कमला सुनार जो सुरजे जी की पत्नी है बिना किसी आर्थिक लाभ की अपेक्षा किए अपने बच्चों के साथ नेपाल में सुसमाचार प्रचारकों और सेवा कार्यों में सहयोग देने हेतु गई है। इस प्रकार मैं अपने प्रतिवेदन की प्रस्तुति को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः सम्मेलन की शुभकामनाएं। खतीजों का एक रिपोर्ट थे सुनिए रिपोर्ट पे तो डॉक्टर अनमोनो मसाइलो सेक्रेटरी दुर्तलांग पास्टर बियल मसी संगति सबको जय मसी ngay tlak ta ang khanin सम्मेलन इंकार सीपीर पास्टर बिल रिपोर्ट ngay thaila office bearers te chairman pastor Israel Zuiliana vice chairman upacho sanglura secretary PhD dal trafam kima assistant secretary tulpa vanalram tharnga ka treasurer PhD dar mingliana financial secretary tangwal KL base tenin committee member hi ex officio ne mi somni kan oma committee hi winga kan nei to bial chunga hianin inkhom ta hi fellowship pathum gan oma sipir marveng le sipir veng lai te kan nia bial chunga ring lohi somkua vel kan oma vel kan han ti sani lu chuak reng an di wang hian chi ta khi ria ta har thina di ti chuan baptism chang hi so kan nei to boka bial evangelist pakhat nein pi wanal siami ania sipir ko thana loin evangelist ko tara pasal fanau te an ko same kani ti chuan bial semelani tumriat kan nei thei to boka chuan bial zai pol pohit luang takin kan la nei thei zelani ti chuan sum din mun he kan hu zong zong hi cheng singa sang sari le pathum ania kuta hian cheng sing thum sang khat zanga som pathum oma area budget hi cheng sing hi le sanga kan pe boka jong kan rong bol dan tlang pu hianin bialanga man la khi har sa le thin maya maro chu hei theyang tok tokin bulkan han tran chawa kan malak na masatan tin bial shoi tu tele bial zai polten fellowship sang te bial chung mi te tho suwa hun kan han manga lok thak le kan tia ti chuanin crusade te poima chop chozel kan nei bokani ti chuan hei report tul dang hi hianin kan hriat angin kan ram chunga nam dang u naute anon lu tam tiala heng chan chin tha lo hrila la li suwa zuina kong ko mu hi ko ran hote mo phuna ni ti hriain ma lain tani la sok teng u ti kha an sei ben ni sela report pe du HDL from ki ma secretary
tuna chuan si phir veng thar masi sangati zai pol kan somanga an zai zo hun huna bong kon pastor bial secretary report kan ngai thazui don nia tuna si phir veng thar masi sangati zai pol so
सर्वप्रथम हमारी बोंगकॉन क्षेत्र मसीह संगति की ओर से आप सभी को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। और हम इस सम्मेलन के लिए सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रिपोर्ट लौंगाई था इला कन रिपोर्ट खा कन शेत तोंगिन निकुम सम्मेलन ले तुन सम्मेलन इनकार अनिया बियल मिंग बोंगकॉन पास्टर बियल ऑफिस बेयर ते चेयरमैन उpa thang zuala chen kwal vice chairman tolopa david zauthan sanga secretary pu jadidlal nundanga keivom assistant secretary pu ke silal siam thanga treasurer pu ro chianga finance secretary pilanun tluangi sailo committee member hi somni pakhat kania ex officio sompali kanzawa in mi somthumle panga kanni committee nei to za thi committee voili ubi meeting voini ani biel chunga inkom nei thei masi sangati kan biel chunga hian gauran pali kan oma masi sangati committee hi kan din vek theya inkom thei hi pakhat bongkon gauran masi sangati ani biel chung ring lo omza thi mi zanga somkwale pahni velin tundin huna hian kan chin sia report masalama kan ngai thla kan khan hi danglam le ngal thei angani report huam chung ring thar nei za thi som panga tin kan lo zia ka som paruk pakhat bel tu kan lo naya kan ziak tu khan min lo bel sak mai silangin a thome som paruk kan nei ni bel evangelist hi pahni kan neya evan ke vanal hria ta hian bongkon le bongkon simveng ani hianin biala evan bijoy gurung ni hian bongkon brigade le bongkon salom te biala ni bial samelan nei to za thi voiruk kan nei to a bial zai pol hi kan nei theilawa tin sum din huna hian kan bial hian I aran pa in fellowship budget aduang lem lawa pastor bial in khom puin budget min roman saktrina nikum khan cheng singa min roman saka cheng sang thumza sumni le pali sang thumza sumni le pali man bang kuta kan la neya kumin pastor bial in khom pui khan cheng sing riat kuminatan budget min han roman saklia hi kan lamang lo ani area budget pe za thi cheng sing thum le sanga kan pe a rongbol dan tlang puya hian ibiel chunga even fellowship paliten kan rem chan dan ang in rongbol dan hi kan rongbol nei kan han kalpui mopa biel evangelist te rongbol na hi thatinin kan biel evangelist ten biel fan program manon duanga chu fellowship ten kan lo troy om thina tin Sunday school in khom le sermon in khom hi bongkon masi sangati te hian an nei theya tin hun bin in ring lo te hi fellowship te hian kan tlo thin boka tin outreach program te kan nei thina tin one day crusade ti te home crusade ti te kan buat sei boka kar masa mai tila ka pokhan kan fellowship pakhat chimveng chuan one day crusade an buat saya ring lo ring thar pakhat kan nei boka tiang khan ma de uloka bongkonin be puithla kanan nei chu tiang chuan crusade hi kan nei reng thin ani tin ring lo te sport kan nei pui thin boka tin kan hindi zet lai ho tenen tiang chuan in fiam na hun te kan han nei thina tin fellowship dang tinena intlo bialpon tenen kan fellowship te hi intlo ton na hun te an mang thin bok ani report chul danga hian bongkon ko ran le bongkon salom ko ran te hian masi sangati standing choir and din theya anni hi awareness campaign a rongbolin an chuak vereng thina tin bongkon ko ran masi sangati te ni china zaita te khan kumina hian music video pahni an siama MDM channel adani a I kha lo thir sakve ila a thome tin riat le ni kwa November sangni somni panga a hian bel samelan bongkon salom ko rana kan nei don boka zanina ran khom zong te kan area chungami zong te kan bila samelan a hian kan an som hal chewani tin khwa hai tun lai zon fur dawa an tui hul deuh huna bial in outreach program buat saidon boka en roman mek ani tin bongkon masi sangati bial masi sangati in tuna hian kan bial evangelist quarter chai that ngai lai te kan chai thamek boka chutiang chuan bial in roman na kalpui mek ani report petu pu jadidlal nundanga keivom secretary
लेतन पास्टर बिल मसी संगति के नाम से आप सबको जय मसीह। लेतन पास्टर बिल मसी संगति रिपोर्ट इलोंगाई ठाऊ कन ठाक ता कंखान रिपोर्ट हुम छुंग ही सम्मेलन इनकार अनि बिल मिंग लेतन पास्टर बिल ऑफिस बियरर ते चेयरमैन रेवरेंड डॉक्टर एच लनुन मोया लेतन साउथ वाइस चेयरमैन उपाचार्य मोया लेतन ईस्ट सेक्रेटरी पू समुएल रमदिना लेतन असिस्टेंट सेक्रेटरी नुला सिलरिन किमी लेतन साउथ ट्रेजरर नुला लल सांगपुई पचुआव लेतन फाइनेंशियल सेक्रेटरी पू ललरेम लियन वार्ते लेतन ईस्ट कमिटी मेंबर ही सोमनी एक्स ऑफिशियल तने सोम कन्वाइन मी सोम थुम कनिया कमिटी तो जात ही वोइनी ओबी मीटिंग वाइन कमिटी ही वोइली कनै तोनी बिल छुंगा इनकोम नै थे संगति जातिया हियान बिल छुंगा मसी संगति जोंजों तन इनकोम ही कनै थे वेकनी बिल छुंगा रिंगलो जात जा सोम ngavel tiani hi lut le chho kanom renga wangin ani achi kha kan han report theilo dewa za som ngavel anga ngai ani report huam chunga ring thar nei zat mi som paruk bial evangelist ming hi pinan silal ming moi ani leitan ko sana aloi me kani bial samelan nei to zat voiriat bial zai polin nei thayam tia hian pathian khong ina zara bial zai pol thatak kan nei thayani sum din mun mu zongjong hi cheng sing thum sang ni zani le som pariat ania kuta hi cheng sing ni za sari somruk le pakhatani area budget pek zat ti hi cheng sing thum ani rongbol dan tlang pui tia hian bial huapa crusade te nei thina nia tin bial chunga sangati sang te inplo ton program man ho thina nia tin bial evangelist rongbol na te atulanga toyom thina ni report tul dang tia hian kan ma report kan ngai thak ta khan kai ni po November ni rial ni kuwa hian bial samelan voi kuana kan mangdona he huna hian kan area chunga zani ron inkhom te chu he bial samelan kan man tura hian mi ron telpui vek turin kan han som le ani ti chuan November thavek a hian bagabial crusade man pui tura somna kan donangin hemi man pui tura ruam manna kalpui me kani report petu pu samuel ramdina secretary leitan pastor bial masi sangati program angin kan kal zelanga leitan south masi sangati zai pol tek tuna kan somanga zai zo huna si phirveng thar pastor bial report kan ngai thla anga chu bongkon bethel pastor bialin report an ron chunzom donia leitan south masi sangati zai pol lo som Din ho ya sha ho
lef sang ni le som ni pali som ni panga bial report ngai thla ila bial ming si phir veng thar pastor bial office bial te chairman upa RMS dongliana vice chairman upa David H Lom kima secretary pu zo than sanga assistant secretary pulal nun sanga treasurer pulal rem ruata finance secretary nula arla rojami committee member zat hi ex officio tenen som pakua kan neya OB tenen som thumle kan vain som ni le panga kan ni committee nei zat voi thum bial chung in khom nei thei sangati zat ti hi bial chunga sangati pahni kan oma fellowship pahni kan oma si phir veng thar fellowship le si phir veng hlun fellowship ten in khom an nei thei ni si phir veng o bial chunga ringlo omzat som thum panga nia hei tun din hmuna ke nia son lut le chua kan omrenga wangin tun lai hian namdang an tlem lai an ho thak lai te nia ta heng kan nei tlem ta som thum panga kan neya report huam chung ring thar nei zat ti hian som ni pakhat kan nei ni bial evangelist pakhat kan neya pu toyanat sharma ania si phir veng hluna hian a cheng ani bial samilan nei to zat voi ni bial zai pol in nei them ti hi tun din hmuna kan nei thei ri lo ani sum din hmun sum hu zong zong hi singa sang thum zariat som thum ania kuta hian cheng sang riat za som ni panga omani area budget pek zat cheng sing ni rong bol dan tlang pui home crusade nei pui thin an nia ring to te hna home visit nei thin ani bial crusade nei thin ani bok ani tisuan report rule dang te tia hian December ni som paruk atanga ni som ni sang ni som ni pali chung khan bial chunga namdang om te hna crusade nei ania ni som ni December zana khan akharna in khom si phir veng thar Cochrane Golden Jubilee Hall man ani a ta hian speaker atan Reverend Dare Mahlondo in charge Aizol Not man ani tisuan area bultumin kumin April ni som ni pariat som ni pakua le May ni khat le ni khan hemi kan veng chunga kan helai selasi huam chunga mi tenen kong siam te SLT company noi na thok te ne na khan gospel crusade nei ania helai heng kan area kan bial huam chunga kema om ringlo mi te atul ang anga boi pui kha bialin chutiang ang chu a thokani tichuan area committee na samelan tun samelan nei ma a pre samelan crusade nei turamim beisei angin nisom pani thlasom nisom pani tanga som paruk ogas sang ni som ni panga khan bial chunga namdang om te hna home crusade kan neya tisuan ogas ni som paruk zana khan kharna in khom nein Reverend RKL ompuya speaker man ani kha kan report thai ni sela report tu zo than sanga secretary ani आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह बंकोन बेथेल पास्टर बियाल मसीही संगति तेंचिबाई कंबुक जेवा जेना हियानिन report nong thak chun zom ila bial ming bongkon bethel pastor bial ani a office bearer te hi upa f banal man chairman vice chairman upa bizo mangaya secretary nularam tharmoi assistant secretary pusi sai kunga treasurer upa si vanal ompuya finance secretary pu rc lan ming thanga tikan ni a committee member hi ex officio zongzong ne mi som ni le pathum kan ni a committee nei za thi committee pa ngai voi ni nei no bi meeting voi khat kan nei to ani bel chunga sangati inkhom nei thei hi kan la om lova
bial chung rim lo omzat hi mi zale pariata chinchi ania kan sha tangin kan unau te hi lu chuak reng ania exact hi asia thei big lo ani report huam chung ring thar nei za thi mi som panga ania evangelist hi kan la nei lova chuti rual chuan bongkon evangelist evan ke vanla sia tan min muya bongkon bethel pastor bial hi thane min ngai pui em a abial ang thlapin min vong boka kan inti nei tua kha report a pokhan aming kha kan hanziak ve bok ani bia semelan po hi kan le nei thelo kan bial hi bial anga kan hemi masihi kan din hi kum thum chau kan la ni a bia zai pol te po hi kan la nei thelo tin bial chung anga hian a kaushan mal pon zai pol nei hi a har sa a enge monitia chang kaushan zai pol te hi kan in pot mai thin ani sum mu za thi sani somni pali opening balance nen sing riat sang khat zani som thum pasari sing riat sang khat zani som thum pasari ani a sing thum sang ruk som nga kan mang to a tuna kan kutala om hi sing li sanga za som riat pasari sing li sanga za som riat le pasari kan kuta ala omani area budget kan pek za thi cheng sing ni ani kan rong bol dan tlang pui kha kan sha tangin home visit kan neya bial pum huap khuset kan ne tin ring thar te an ina kalin kanin khom pui ve bok chin ani report tur chul dang hi atam ve thoba kan sha tangin khan china khanin bial evangelist te po kan la nei lova tuna han nei turin ma kan la meka bial committee chuanin ashanga inkhom te po nei ve kan du a bia standing lampanga te kan handil chho me kan ni a hemia hian kan nei thei angem chu kan shelo na chu kan be sei ve em to ani tin July ni som ni pariat atanga August ni khathleng khanin gospel team tenen bial huap huset kan neya ta hianin akhar ni khat August zan han akhar zan kan neya aizol not area masi sangati khor tenen le kan pastor reverend RKL ompuya hawin hun kan manga masi hi chu kan mak khopa inkhom program kan duan vekha mang le thailawin counseling tenen kan hantil achuti rual cham pathian in ring thar te min pek bela tuna hianin baptisma chang tharmi som panga kan nei pialama kham baptisma chang sami panga kan kolve boka ring tu tive meite ang kan una namdang ring tu te hi mi som ni lai kan bial chunga hianan oma chung te chu kan lom ve em na chu inkhom te hinwa man ti a keima ni bial chunga inkhom na tur te kan le nei chia lo wangin kan evangelist hawin bong kon sangati lampanga te pathian ni ate an lo va inkhom sham china tiang ati tak mel kan mu hian bial chung rong bol tu te kan lom em ani report petu nularam tharmoi secretary bong kon bethel pastor bial masihi sangatia कहते थे रबती मुझे बांधते थे मुझे से दूर पर खुदा ने इसे छुआ मुझे अब रहा नहीं मैं याकूब कहते थे रबती मुझे बांधते थे मुझे से दूर पर खुदा ने इसे छुआ मुझे अब रहा
Naktuk pathian ni akhan kan counselor te le fellowship sangati atanga namdang unaw te ran hruai tu te kha jingdariat a choi a thei dona chuminang man tur chuan fellowship tin ten namdang unaw kan hruai tur te le a hruai tu te po kha cho enghal turin in bo sai ila tin cho e khama hian ringlo counseling a thu ten he na counseling pek tur ani ti kha kan han soi tharle ani mani fellowship thewa khan hruai tur kan nei ang chi te daria ta khan hetilaya jing cho e turin ran hruai in thlung lovila upa arlal biak lian an hena kan hruai tur za ta kha hriat tir thei chuan alom om khopang upa arlal biak liana le tuna chuan ato pakan khe khal kan area choir te zai kan ngai thla zuinga tuna ilo somang u na chore masike ga ore jum na chore masike ga ore खुशियों के गीत सबको सुनाओ खुशियों के गीत सबको सुनाओ झूम ना छोड़े सीखे गाओ रे झूम ना छोड़े सीखे गाओ रे
इस सभा में हम 6 गायक मंडलियों को गीत सुंदर गीत गाते थे, इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हे तक जायतुर हियान हुन तम तक पे kan ngaya kha kan amal malikan lam chuak lawanga sang fellowship zaipol te le kan area choir te hun tam takan pedon ani an pe ani khang mangkhan zanina kaushan ho te samilana nal takin khang an hun pek te mangchang kain tiang khan ara chuak kan lo mu a kan lom le an chunga mal som na tam tak hemi lasak mangten kan mu bil zel kan be seya dam na te sel na te lalpan apek te ang kha mangchang kain rongbol na puimu tak in ron pe a in ron lan tira kan lom le ane tin pastor bial ziak tu te ne na changin bial report ngai nom tak tak te kan ngai thla a kha hei samilan ti te sangati pualain mu khom te hian mathiam leilo hitian hindi kan han en chopakan han ti ve thina tuna kan secretary ho te kha hindian thiam le doning ka sia an ron nal le me ti khan sangati helai area po ba kan son le doning ka sia suai tu thatak takha kan nei chozel ni a khang pastor bial secretary atang ti khan report ngai dom tak tak kan han ngai thla thei kha lom hle ani zan inan kan in khom te kan lo tin don to anga chuan kan hlan hunga tan Chris Sudi Git 73 to Pierre Kia Mujko ti hi kan sa anga ti chuan nimi kan sak zo hian Prabhu ki prarthana mangin kan chong trai anga ti chuan kan zanin in khom kan trin don nia
प्रभु की प्रार्थना करें। तू जो स्वर्ग